Fulan alam sugo Kok-Khorang ni Koklam Panda na itong na Tripura Hastini Jodo Lukurog na Jara kudungman iyagula hay na hay sung norong nabas ngote kisa kutal Koklam Panda tuwi paiga sung joto no shaimano ani Swmai music video ni teaser joto no sung nukui mangka te obno tin na Koklam Panda shangka zaka fighting sung pulan no ani Swmai music video ni teaser no nai na le no Lang macho ki feeling manimo 그단 거리고 하얀맛이 쇼비도 naro teaser nugu saino makana tinini sino Koklam Panda wo naro wai song engai shawa phai sok bai jak fighting pulen sung borno lam shugo nalena tinini sino Koklam Panda wo naro wai okra engai phai manjak pai ka sini Tripura Hastini mongganang sinmung manjak sini khathangsa production ni producer te choreographer te bo director hinibu sini jagai tongo sini borom ganang jak bai SHARMILI nobo pelebekino lam shugo tinini sini Koklam Panda phai manjak phai bagai आपनो करीबो फाइसा पैकेसिनी त्रिपुरा हास्तिनी रिसाब गरं मंगना बनो चिकन चिकनी सिमी अकरा जाकरा बेबुनि सिनि दंगो बेलेकनो रिसाब मंगरं सिनि बाय पारमिता रियांगनो बो बेलेबेनखनो लामसुगो आपनो करीबो तिनिनि कोकलाम पान्दा फाइसा पैका सिनि त्रिपुरा हास्तिनी रिसाब मंगरं आथुकुरी सिनि बनो जतनो सिनि वे दंगो इनके सिनि अ पान्दानो नाचतोगे मोसारांनि बागै फाइसा पैका सिनि बुखो हामजामा रियांगनो बो बेलेबेलखनो लामसुगो Gesang pulano sini by SHARMILI ni bakang no sung lainai inke by no bahai tong kaham no tong kisah kenai kisah by kaham no hai pala kita hectic schedule tei tong tabu ngangi bos kago project tei tong ba inke by no pulano sung namu sung nai by ni je khatangsa production buhur ni simi sengkha te adagani hoite bahai ke music video khlaina ni bagai nung mane yapri na ka ba wan suka kisah nai tong lu korong sai kenai Khathansa production to basically 2005 after no once zaka tamne gan ke a time so ni miling malang tong mani suruk tong mani then after that angkisa gap na kha after that start 2017 no khaga but sing start climb in 2005 gan ke khathansa wo ama hakin bumu de zaka tamne ge bumungon nok sai makana like bakha thansa ke tong na ni ajeta aun bagi sanam ka then music video khlaina ni eba ama hai rasam mung ba masamungo ang gadali tong na ni reason ngan charai furu chimin kisa like cultural activities ani kisa interest tongo and ani ama balake support ang agi charai furu ngan no like stage no khanga ka sai thang kok thana ni eba like kok lok rokpan thana ni am haita to a charai furu chimin kasa inspired utongo then aboni pore ke to jefrang further studies ni baga agar talaw phaika college after ngang kyang chongprem ko group baga dal phaika so after hoite no inspired ngang online of hain ge tabu ke sung je apno masang lai senai je no sungnani ba je no sung phurungani ba ge je Koklam Panda khlaijak mane abono topino tini sung salai senai tabu ke inke by ani Swmai music video je noro khlai mani abo ke mane bom hai ke ro khlaijak ka a music video ni bom hai concept ro te abro tini kisa lukorong sai kana concept hangkai to like ani Swmai bomongon sai makana like ani promise jeng Swmai tangi je kuno jaga tong thai klayo tamini ganke ang oma tini oma hai khlainai khana oma hai khlainai abang officer nai aba jotorin kaisa bukhau Swmai to ni daba oma hai no abon bangina online de zakha but this time ni obong ga to khathansa production to basically romantic video khayo sung tabun no kuino tong mani tong ganke ani Swmai means like tabuk khoroksa like ajaga je couple tong na rok mane boro busak kha basawoi je hamjak mung kuplung ke borong ni bukhaw promise ti tong na abono funung mani no funung na nai mani no sonorok je pro release nai a time onorok kaham ke ngi thang nai ngai ke haina hai sung sini yang resap gerang bai parmita na busung lai nai
Inke baino pulen senamu sungo nengbo business mi khatangsa production by samung khlai tong inke bahai ke neng tinini o pandani bisingte lukorong mane sai mana ni musung di aman kina nai tang lukorong sai kina khathansa bai to an tung salama first khayo and that agi bojeng ko tong layo bai bai to kathalayo but project to khlai je ya inke tung salama no puila khaimani abang pergi abang ke ikut third project abang ni sekarang ke cini ata bimol bini jamu kaisa tam bini kaisa bono borom roi nai je kaisa khaile mani abang jago lagi obatisa romantic jamu kata Gahai na hai sung cini yang sini anis my music video ni actress by Koklam salai nai gapulan ang bono sunamu sunggo nang toni to abang pula music video and the bank nona Jeffro khatangsa production bukhaktai by SHARMILI bukhaktai a music video khaina ni bagai nona sahar ka afro rokoni ni reaction ro bom hai kha sanai actually ang si by no upila samani because ang to as a singer si chini jago hai da bang ka agini jimeng phono ko singing rong ni bagai bo phayo but ta mon kha ani ang Jeffro ko graduate ong kha ke second year of college hoi kan ke no ang to singing ni mang si du he da ba covers rok pano ji hapano abase ani singing ni sai acting ni si mane buisha ko guta no ke ta bo casting director rok pano ano approach khayo ta but ang acting wa chapano khaine ni song ta gan in life ho mane ang singing ke singing and ngin tong ta mane ang consider khai de ta acting khaine rok nai kan ke ba pro ang am rong no khaya because confidence kare ko acting bi ki chapano do so apro ang chong kha that you know to start my ani career no start khaina bagai shuruat khaina bagai especially chini tripura o to sabo best ngi manai ma bai ni chara kan ke abana ang bini guidance rok mana musung bagai mane ani experience ka hamang ma zarulo future go ang ani career ko yang ti shuru khai kan ke hani am bagai ang bai na approach ma khai ka ta ang to acting dong ni o ko nu ase siang kan ke bai song ro bai shuru khai kan ke bole ano kaisa guide ka hamuri ma no ke abani bagai ang bono ma thakata Iseng hanya hai by SHARMILI bakago tanglai pinai by SHARMILI no pulen tewsha sunamu sungo anis my music video klai thani wo mane sungto nugui mano khathangsa production mane na abo joto album no music video ba dance video phonong to belake no hitting go inge lukuro wasna hamjamo muri tongo gete by ni je kaisa je bo short na hamani aje album ro khlai teni wo kabang mano bini asakai mane sabo saibe ya haise asakai na tok bini music video ro khlai teni ro ge bani apna samu sungo music video khlai teni wo bahai ke mane sungto kotal sungto nuku na mano mane music video khlai teni kai kabang borok same borok no now same artist actress now ge bahai ke kotal borok no mane tubui phai man kha abno tei kise sai khela kaisa project Jeffro changna thangwa actually abo ang sajung no simini yak bohin maya tamni hingkan ke kaisa project sang thani team balai ke matter play teamwork so project changna thanga ngana team sakang sabun nai man like singing wang sabun nai eba music sabun nai eba cinematography sabun nai abo nongi thango so ro katal to hinkok man gra ya je agini sakang team no tango but hero heroine je actor actress borok simino different angkha tamni hingkan ke borong no different namana reason no bo ang kisa katal makhang tamni hingkan ke najido Chinoro kabangkok tong nanang talent no jeng fuar nanang hai ba je khlai thana to borok tong no borok to already ang bai khlai pore kabang ma jaga khlai no tong ya ba nge tabuk te ke saktal tu khangai to jora thang tong e jo to ni no somai thango age thango so tam khlai nai chini ukulo sabo yak jona rang nai eba tamjani career omo to kaisa hobby saibo chinoro to jeng kuno amti proper platform mo maya hai ba Pia ba platform maya ni bising tei phano cheng mak katal makhang tu ya ko nei lukurong ni thani omoda je toni mano je chini yak bulo chini yak su sauna rang na eba tau sana thaga nge paru ni kaisa imang tomi mano jeta ang tawa su sabe tongo anu klogo
kebo tebo jurari phaitun tamne ge tebo for jak tin jotone hayat ba abon bogina ang katal ro no beshi like focus khai jago and take sangang ke katal no focus khaimani boya je fruit talent nuksa go ang afro no beshi bag approach khayo thik no bana approach khai pano like ang surprise to nang dakha because boni to fan following kabang onek when I talk ngang ke ba ano bo hai ti thakang ke ba like both side no kadeng thama hai da then singing ho to always no like ang paru no to I think bo ang bo jefru I think school level sing khana a time un simina ngona shin bo onek cherai bo ang bai mane puila ang bai malai famous ang bai agar tala phai so ani bo bai ekdom like connection alka no tongo bonding abo personally bo tongo professional tong bo bai tongo no tam ning ke abun bagi no bono bo choose klai jago always nani khatan sang production is there tam mo hi kan to oma hai no tai to ani kok ngang ke team bala ke matter khayo perfect team nango jesa nai thong na ban ta am sang nga haina hai sung tabo bai parmita ni khuktu bo khana lainai jefro bai SHARMILI nana sahaka music video ni bagai rasa murusan bagai afro bai ni reaction of ma hai rakka actually ang to santa ke loin sak am sak wow am te to great because most of the time no sang to khai le yo korok okay jefro bosaka bano lyrics was within samani but after an time kare so norok to sai jeban man ya or chamungo bo lyrics is mo khai si okay tangai kai ngai ko ano depend claimali ata bo ang jora rimali ya ngai bono ang no ko sinai ni bono ko sinai kata lyrics sinai no just tune simi khai din ke so ang iko bo lyrics simi khai ke no kise tune khai start khai kata so am tikhe no chini project seng lai ka gisang bai ni khuktu bo sai mana mangkha music video release habosoi gisang awno bo bai ni khuktei khna lainai bai SHARMILI khuktu khna lainai sung ta sai mana bai SHARMILI bo kha thangsa production ni kaisa bo director bo gete choreographer bo producer bo ge tabung ke bo music ni aje music video ni bo no release yo gabno ti bo kisa kothma khna na lainai bai ke bo bufur simo release tok sine ni jengkha bai ke sai khna ke bo story lo lyricist mane uklogo ngai to accidentally se mane hai klai su abo kotha jeng saka যেমন তবা আং লিরিক্সিস ন কেবন অ্যাপ্রোচ খাইগা আনি প্রোডাকশন ni bagi samung se di hinggange ang jorao mai rong thango maybe borong ni bo jora kri rong na so abani bagi tamung kha mane ang sometimes salcha hinggange like bakhaw kisa nang ma hai buk lai ang mo try da khai nai man khai ba mane try khai gang to I think rengi phan thang mano ma ke wan soka so ang puila se ka teng salama abo sai no mano bui bo sai mano hai pano teng salama je pru sika ang amsuk believe khaimani ya je like audience amai ke hamjagi thangane a kok thaino amsuk hamjaka rasamung to te yang te sana na yang asuk jak tongin tongo engan ke amai ken cheni thanga then abun pore ke interest nangai thanga je lyrics sei boman bla ko ne gawon pore engan ke nini khani ari sejaka then teng salama mo langma kama o sejaka and tabung ke normally ani production house ne ke motamuti ang no sejaka hai jeng tang su abuno ga bai ni khukti busung stress ren sai mangka ke bai teng salama bo bonus yo ke tabune o ani samai bo bonus yo ngisung tu nugu ne mangka teng salama ni music video asakai lukorok baska hamja ka ga kha khlayo ani samai o katal music video no bo lukorok bele khana hamja ka nai ga hanai sung bai parmita ni bukhak mo thanglai junai ga bai parmita nang sungna ni musungo bai SHARMILI bai tunung to asuk bisi kutungma mane samung khlai phaika ga bai SHARMILI ni boss hamno no goi nang bai ba bini bo quality no goi nang bisi saja ku ka kisa sai kana bani ke like one man army haita bo sai chung no man joto na manage klai ma no gete kai sang bono ang chajak mane ke mane direct saja ka man direct no bo khayota sai buru 이게 belai baka kaham support khayo belai mane nang jefu nango bo anytime ni bagai jora tong ka yes logi o tong yam kaisa bini belai jaja go inge te kaisa inge bo belai maya gana but sometimes ko kutuk na jara kisa kutumai ro abro bisi maya gana inge actually bo am baka tore hamja ga no kutuk ni ni wan chu ko bo inge ang tawar mo to man like jefro ang puila 2005 no 5 to 6 ang exact year Swmai but jefro ang agar talawo afro ani first ani live concert khayo das fuji diringo yang bini nogono nogai tong pai afro afro college pore to le bai okay afro ni simino like chini bonding bi nogono 2 days hai tong khang
Jadi yang why no me ko thok thok sa da ya ko ni ko. So after Jimmy no jadi am ta ke no gang para to to lo ani study stroke para schooling pai ne agor tala phai ka ga ban pore tai bo sung ko kereng lai khata. Ngeke tabo haina hai sung sini ani Swmai music video ni actress by sa sung piu nai ngeke ang bor pulen sung namu sungo ngeke nung to khoraksa Tripura haste urusak kereng ni busini sagi tongo ngete jotor ni khorang no sa sagi tongo ngeke nung tabo je music video wa hapai mani abono te nung bom hairo mani feel khlai buskang salogote bu khlai ne hinde wan chugui tong bor ke sai khana ako experience wise hanggang ke ang tong thoka te khak bang kha because by behind work ma khai kya hanggang ke to an the singer ni sino ta sing wang sai pai khang by ke acting line of khai kya because singing ni sai you know acting ni si we no approach khai ko go yam hai ta hanggang ke abono ko tabuk to mo ko chini puila khai ru ko in hanggang ke hope ko omo to shuruat ni ang khai ma ni se debut by khai na mo songwa bhai hindi te wo you know guidance ka hamma man na thane Ngangke payah nanti mo. Singing rock ni, tung kita pen. Ngke bay ni bakal kita thang lanya, ngke bay je pro no music video, klien ni hen yang wan sugo. Apro rogo ngke ke mana sungto nugui mano je dong ni je sung teaser nugui na makha patar hasil rogo bo klien jak mani. Ngke mana bo jaga thai rogo klien jak ha. Ngke Tripura bo buta klien jak ngke patar hasil ngke bo thai rogo klien jak kesa. Tripura to klai zakabo phiaba music video ni refer mano kita thanda jaga ro tumani ya so Arunachal tawang klai zakha जैसे तुई मान सकते हो का तब ने के अरुणाचल तो बालाई के क्वार्टर जागा कैसे डिस्ट्रिक्ट बता कैसे डिस्ट्रिक्ट माने तामिन ससनाय आबनो करंगना ने बालाई के टाफ जों त्रिपुरा ने होते शिलंग थांगमाने जे 12 आवर्स जदि न बाय रूट थांगा के बरं अरुणाचल एक डिस्ट्रिक्ट ने होते कैसे डिस्ट्रिक्ट थाना से आसक सेम टाइम नाउ ये बाहर तो फ्लाइट होगो अवेलेबल या इटानगर सिमित सुतंगो सो आं कबांग मा जागा नो एक्सप्लोर खानाले मुसुं माने दो फियाबा कायसा जागा सिमित थांग मानसियो तावां नायथोगो बेलाय के जागा आं जेसे आनि कैमरा नि बिसिङो क्याप्चार खायतोना नि आं ट्राइ तखा ताक ऑडियन्स संनो खांगे बरको बाहायगोना आं नि बाय पारो नो सामानि हिमदि हिनै बट बिन चराय ताव बगे थांग मानलिया Gabay aja shooting klai tani rokong ke kuno ke bo murok ta phai kya tamni ke singni father haste khorok sa mane jese borok phono shooting klai na thangai ke gabang ma to problem rokong jeng jalo nukja ko ke afro roko shooting klai tani roko kuno muksa jeng jalo problem nukja kubi kok sanan thanga ke tak to angko hasong nai thajong direct kok sawan saw tini de thaja safiu nai Tripura jese shoot khade ni tough ang khaklayo notice ni tek buni baki state am sakre samni ngangke am sake supportive like Arunachal ni je boro am sake no support khayo taktam chhatnai boro apske bukha kaham jekono mane gese pogoi kalang thang bono boro pesono firogini phai boro amahai boro ngange chin Tripura se ulta jeng kuno jaga shoot khana thangke like permission ri damanno haide manno hinai se like koi se sung ma khlayo ngangke jeng sini thayo tong se amahai ngang phatar hasro je fra amahai ki nuguyo mana ang just bukha kachan ma wan so phayo jeng kichini like how the tong tong na boro tong tong মানে অনেক টপ অংজাগো তাং মানে এক্সপেরিয়েন্স অনেক কাহামামো কিন্তু চিনি নিজিনি হাউস আমহাকে মানিয়া जों काहा जागा हाबैनानि एबा अंकनानि हांगासे नन मगल सिगुन खाना सिंनाय आबो तो नरक हायनवानि दं ताङै आमहाय नैबो दं फियाबा आं अरुणाचलनि बररंनो बालायके हामजाका तामनेके बालायके सपोर्टेड देन अनेक पोलाइट आबो हामजांमाबो सायमानो Ang ke tini ni sino Koklam Panda to khorong ni sak pun pai sak waja pai ni ke sung bon khukte tang nei or samuni or music video de samuni de samung no khlai na le no bai kisa or music video ni de samung ron kisa nai thoi lu korong kisa de sa bai khana re gara je line norok nukha khana ka a line simin de sam nai sang yang chini khorok sa ni ka na wate khorok so singer no so bono bang isa manjuna bagi ang kopong nai ang ke mai abat ang try ke ang ko sanay ng frame with
lang ma joy bo ki feel ma nei bo cứ thang tong gay bo ayang ma shin sho gay bo sung sar sai chung ano ya kare kerang bo nung tong mani nung tong go nung tong na yo berkao Belekna khana takate lukurok bokha khlayo khana takjagan hanai ngeke haina hai singte baisa bai parmita ni bukhang no thanglai junai ngeke bai singtoni ni tungsa lama bo ko music video khlaimana jago nungje rosa mori ma belekna lukurok kha takjaka nge tabuni bo khana takjagan hai man kha khlayo nga bani bishing mata kai sna musungo bai to khoroksa tabo nini charai bo azaka ke abni bishing fana nung bai ke as mane samongo active khlai tong man bai ke access khlai tong man ab kisa dai to no lukurong saidana actually kosa to tong no motherhood am sak easy ya but ang poito chao je fro nung bu khamu sungo nung definitely amo nung khlai ba mano like kenga ya ta ani charai tong a hai khai me nung jadi muso kain ke amo lama pyokja ke stango so yeah sometimes iko aro ang jotto mas hanai ni husband is support belek no nango charai parenting go tamni ke iko ang tabuk jora rime ya an basara jora rime ya purun ke iko bin baba bai tongo ke amte hai khano iko jonowaisa bini bo kubuni samu to kan ke ang charai nai yo so amte hai khano miliwi bujilai ma tongota nge sangtawa hainai hamjamodi ani bukhak thanglainai min huktu bata sakhnalainai okay nonte washa sangna musungo jefro music video khlai jago nung tagi ro ko to khlai no sungo nuguin tongo ro sabung singo ro samani ro nge lokoro basno khana tak jago nge je ni partner je o music video je ni partner sungto seman tongo adang jomati ya ajago actor ni role khlai tongo nge bobo samung khlai nung first time bahai ma takha bobo samung khai nge actually Jini friendship buhay noon ka, kamani himale angge kisa mane ko tigno mane ko so hapan kisa introverted ta angge bo angge kisa extroverted side angge bo mane friendly ko ka hamke sau angge flexibility kaisa tong ta boy work khai mani angge amani bagai tu tong thong ko boy tong ei personally bo angge professionally buhay no bo bela keno ko ang ko mane bo nashini to yata like ko director dam ti chana ro kni but bano sherek ban thata nangom ti khai man ro like we can do this am hera ko so that mane ko scenes ro te bunai thoi kama jaram hai ro kan ke aban bini ka hai mu kaisa quality bo ke as a friend bo ke ta bu ka friend ngi than ka ke kam khai to ta bo bai Nke jefro a music video khlai tang poro a jaga to belek no ta kusang mani bo jora hai da ba nke bahai ke mane a kusang ma jora bo a jaga bo bahai ke shoot khlai mang kha man kunu ke bo mu ro phai kya mane jefro ro go sung to ta bu kusang ma jor thum sai man to nke a shoot khlai fu ro go mungsa su mane bejwa ro khai ke bai ni bukhak ti ro ei awa hai ke ta khai ja awa hai ke ta khai ni mungsa su sa sa ka ba hai ro am tele ang mui to kri kha but go kusang male kusang kha hai pano ang kan kya jaga nai thorung du bi ka sangma ro poi thang ya asana to jaga no khai ke joto borong se leng phana se leng hai ni thang poi ma thang ke overall experience le ka ham non khatan shooting nge bai ne ba ko hai hai thang lai jonai anke sung to sai mano bai nang ko bai parimita bai no bisiko mane gan ro sabuni ne kha thang so production no nge ke tabo mel singer ni bising nge tangai no bo nil chak mana no mane chongoi ne har ka music video ni bage chila rogo no hangge kisa different do tam nei ngke paruni khorang bai actually je actress ro tong nai prida ta bibang thun da lipikan kong no sawana awal missing oi ta bo katal tong te maximum heroine no bin khorang ma chango as doubt khane ni kono kokre do but jefru chila ro nei go a time ko mo wan sugrao like suppose the book ang Adi no fan naka ga Adi ni bagi bo khorang matching no because Adi is very stylish personality na bini hinkanke so binya je tongmani goron bai kheye man tabu normal je samna ro matching ya because bo tang salama phai pro no nuai bai phai mani to nuai ni khorang nang nai nai ke sai mana je nuai ni khorang Adi ro sap tong ma hai nong so ab bono wan su ga ma hai ke naka
Tini this time adung ni nama ni reason kan ke adung ni je khorang bai I think nobody ni khorang maybe not je fro video no gana a time like mane adung no sab tak bahai tar mane abo actor wise singing singer choose khaja mane se salarong no hungeta tar mane salarong ni personality is different no barang thajing saka paru ni khorang bai ke at least maximum heroine no thang nge ke bani kokti bu khna ne mangkha abno bai tamni bagai no bodel chak mana no bo chelani de samung ni khorang go bo choose khlai ke fighting ke tabo haina hai sang sap kurang bai parimita bai kok shalai nai no bana te sunang mu sungo jepuro nang no bodel chak ma bai resap ne he nang sai mangka apro rogo nang ni reaction ok bai kha mane bo bai first time the music video khlai mane music video ni song rok resap music video to amon first time but amon se ka kaisa jeng group khay resap mani to ga arzaka to resap jak no so am sek excitement am sek to gere and more for bai to age bo sinilai yo resap kubuni jaka bo resap like ha am te hai group ro ke resap jak so ma hai ta okay ta bo khai hai bai SHARMILI baga thlai nai bai ni ka ok tal project no kare biskang ro ko kuno te tal project ro slam nai hni wa chu ko tong e ba slam mu ja mane relief ro already sui rak ka ki sa sai kana ri biskang project ka tong abo ngai ki sa cast crew ka bang omo release ng mani pore khlaina ni chai tok la na tamne ke zora nai no ma khlaina wan su go te hanai thodinan bagai bahai bu te aro bo tabonin bai paro no subject no bonil bo tongo then singing ho ta te khorong nei tongo tabo abo bung sagralia then nayok nai karong ni to ang tabu saya abo no gi mana no abo kisa different way no gi mana na abo ngaga jamon tabu chinoro to masamu maximum time no masamu no cholo to pia ba masamu ni jeta mo na ni masamu pa na wo masamu tong pa na o music video han kisa different nai ekdom loud music gongla kisa naughty sekla lai mong ama hai ke dance sequence tong na kintu kisa alada ang ama hai kin audience to alada kan to namu songo tam ning namu songo tam ning ba masamu ne bising tei pano bising tam tong ma na kita phone namu songo ta ni bai mai plekin hambai ga hanai sung hamzo riang no sung pinai bai nang kha thang pro sorry bai ni sai nang ke nono sung namu sunai kha thang production bai nang samung khlai ma bai SHARMILI bai nang samung khlai po ma hai ni experience dok kha ab ke sai kana experience tasing buchaka kaham nong kha ta ang tamu jungi tongmani no bai ano you know bini guidance mangkan ke onek ani career ni bagai mo hai ani je acting field ni bagai bela ke no sanai hne unke bo ano like shoot rogo je advice mani rogam hero ang whole life obviously toni to nai ngai ke abo no mane professionally and I'm so happy that personally bo hai no chung mane ase angani ase mane you know elder sister ke bana bono kaisa man khata so I'm really happy that professionally personally both boy connect khai man kha inke sang hai na hai ban te sung pinai bai no rong ne je o music video khlai tini bo mane ta buk sang kaisa music video khlai thangi to wang mo no rang rok nango nge ke o music video khlai tini busuk rok rang nong mari rok ti khlai ja kana ta phator hasti rok thangai khlai ja ba ga puno nai to nai lu korone kisa sai khnari ke ba rang ni mari to ta bina ne ta quality video ba nai thorina ni ga ngai to thangu no kabang ma no thangu so exactly rang mari busu thanga to shigla hai mane sai mangla but amsung no sanai je like o project to fataro ko buklai ja ka na cholo shoot khlai ja ka so huge amount no mane angkhor ka and ani ang believe khayo I do believe ki like je fro kaisa quality content eba video tuna nango a time rang man man khonai tam ning gang ke oro je asuk tonai rok tabuk nai dina thona thokeri chunga go chungoro faita ha ba kongni ko sanga ha jaga thangna ne aba masangi ma thango si tini kalebere ka thana ga sing re choose khai thanglai ha ba eba kaisa kuno normal party o thana ga ama ki choose khai thang so kaisa music video nang kaisa actor actress no nai thogrena ni eba samungo je tam khlaina ne abo joto mili oi rang angkhoi angang ke nang a quality bonogla so that's why ang rang kisa kharos no khayo tam ne himba ang audience no hamai maro borong always no quality content in samani ba so quality content afro no khayo defro
rang makibo hai kaisa video nang client thang ge to abo to rang no makibo hai pono sung nukui ma ka sini khatang sa production ni bising ting ge video quality ba suna na to te bunislai te ku bunislai bo kisa different ke nuksa go ge abo no ba ke ne loporok bo te bo khatung khajani bising te bai le o khathang sa production ni bising te je agi ni music video no khman abo no bo boi hamjaga no tab so jar te nai ne tong ko ge bai hai ne te suna mo sungo norong ne je music video khlai tani bo afro ro sal busuk rong mo music video ro khlai jaka chap mungo hangkang ke to jeng 3-4 din no ma thangana na honestly I mean mo 2 years back khlai jago do 2 years back ro samung sanam jak tong mani sabo 2 bochor sakan khlai ja video hangkang ga to jeng Arunachalo maybe 7-8 days tong na khana firo wi phaite na joto miliwi aro jeng totally 4 days khlai ja then Tripura o tong 2-3 din khlai ja thanga time nango en abo kaisa like ekdin by shoot pai rekhangke 2 din by shoot pai rekhangke abo te hanai thori me do tamningke nang kaisa 5 minute de samung phano kaisa partner nana ni setang onek tek manao so chini actor actress phano lengwi thango makhango u kaisa komani sijagi thango so awon bage gap nawo je fro sung shoot khaya afro nai thoka bunuk jabuta gahane sung hamjamari yang te sung finai nung o music video te rasa mone hapano karibo nung tabo su jar tamro khlai tong ke to ani UG undergraduate pai kha economics media te political science ke tabuk ang masters khai to journalism and mass communication first year ni sung khraya ma ka bin khokti bong ge tawo haina he sung bai parmita ni baka ko thanglai jonai ge bai parmita ni rasa morok to bele kheno hit jotono nge ke abri bisingo pono sang te thai sa thai te sa khana lo janai bai bukte khok rasa mungro nge sung nukui ma ka sa khati ja cover song bai song rasa mani aja go bai sormili bo rasa khabo nge sung aro nukui ma ka nge tabu sung bai sormili ni khukti bo rasa mung khana nai ke te bai parmita ni khukti bo te hambo ri ang ni khukti sung thai thai ni rasa mungro khana le nge sukang bai parmita no chehi ri kira de nara sung sinai nung bom hai ra cha mo na khan lam bai actually romantic lang kaisa sad romantic ra cha mo ya far se wana harani ni talang kha chalo cha kolom kha ani no khong ni te no no khachang re malia bahai khete to bayano ko boi nang lang thang kha so chana ke wo kar kha nang shadi chayani tma ba shadi chayani tma ba delekna khana to khai bai sab khnari ka ga khaklai no rokwa hamza kana hanai tabang ke sung haina hai bai shormili khukti khana lainai binu khukti bo tang sa tang ne khana nale Puilan nakal saro tamne gang singer ya just our time mo tamong kha ani production hoite ba hoite a khani sorry khatijangli ni bagai chini tara borong gunang lead bimal DEBBARMA sung tribute claim ba ang khawan soka do ang mo tang ni sugru sabai tribute client ne so chaya tong ha nakal de khatijangli ni bagai khatijangli ni bagai tishawi tonima tep sakhe kacha palini regna ho kosham palini resha kadama angkha phonai thanai ka nini bagai mukmu kaisha khatijangli ni bagai hambar
bela bela kena kena tok bai ni khorang tu je khuk ku tu ke sono rusap khana bagai tamni ke o songno kisa ang bo khana tok go bela bela kena mane asakai o ka mane rusap muni je khai thai je kok thai bo khao nang ke asakai mane asakai khnai mang tong nang sung asakai khana tok phai ke sung hai hamjama ri ni khuk tu bo khana lai na bini khuk te rusap thai thai ni rusap mu ro khai na le Ani to ko favorite song, one of the favorite songs of Shiwan ni nikhan yari am bai ni. Na kar di bai ko mistake dong kan kang la chima hai to lagi bai ni mesti bertam na ningka wa. Amti ko ko kri jo to ni alada alada khorang ka alada flavor ke phai ma believe khayo ta. Carry on. But ang ko resap Shiwan ar resap mong no ar ni tang ni few lines resap Shiwan. Lang ma tong shag no ani pai thak puila imang uk thang no shuri mao shang mao nini ani apiri baksha Mui tu nar gayo khawo thaisha no ani langa nini khani ari wono angle tong namu chungo nini khani thayo no angle tong ashano ashna bela bela kena kena to ge hana hai tabu sung bai ni mo kon thang lai junai bai ni ni je tabu sung jora te agi ni sim je tabu sung jora te kha thang ja production ni bisin de music video khlai he mani tabu sung jora te kai bisuk ro music video khlai ja kate abani bisimo ni ni bela keno ekdom sajak mani ekdom hamjak mani bo music video yes I can if 2005 ni simi no kaun khai ga ngai to miling malang to ar afro ngai to tabuk to teng mane music video hinja go kaisa ni bagi agi ngai to kaisa album so miling malang to 8 ta suruk to 8 ta tar mane adum ni like 16 then abon pore 2017 changkha no khatango 18 changkha kisa ke then 20 changkha no sawi kheba covid time then abon pore 21 changkha like teng salama then now 2023 tongo khalibeli hin kaha tongo then cover kaisa tongmani aboni pore tabung ge anismai sorry langma kamam ga thanga 2022 tar mane yaro kaisa I think like sullo 20 ta 25 asuro to kha and baki production house bai tong kabang man khlai ani own production ge to ma hai then I ani favorite sana thagai to tatam sasinai bebang no na thungza go ang bebag no ani samung and ang ani samung bane compete boklayo because tabo ang tini kaisa kari rekha khana tiksa kabang na thangkong manno mane abono naiko go so ani bagai jotono favorite emon kono ya like bo ani ekdom particularly bona hamjago hene je boro ang samung khake boro na ani bokhawono tonyo jotono na hamjago if jodina no by God grace and the tesa logri khang jotoban samung bokhainai amhain nge banya ta gesana mo sungo je pro music video khlai jaga ajaga cinematographer ko sabno to ikhlaiga obonge to ko je boro ro khlai ang always no ani timo bonge crucial ria bo to agi actor hin sinida go jotono pia babini camera os bistebo interest ngo so bobeno particularly khlai jago agi miling malang ro fro to borok nayo then afro ani ang je borong idol hin wan sugo or direction line of haitani abonge chini borong nang dara sholodriang bonang balake hamjago manio because ang bini yagro muino phaima hai online no tamne hingba boni direction no nang phai haisi after to a time to boss to mani yanda ba so I think ang senior na maybe jotono bono no guino phaibe hai da ba bono onnek hamjago then chini bishingo chini artist bishingo balake respected personality bui boma hake wansok shia but chini bagile like ang onek khawto no hamjago ta ama kini yang obsok ka haisi bai nga hai te sana mo sunga bai no bai jefru nung hapayo afro nung sapro no ko pule inspire ngai haparo yapri seka
ang to normally dance hamjakmani ya ba sing tabu to na sainan to bai sile dance no dance hamjakmani inga chung prank ko group by kerengkha a time to amai music video line of haya na hini one samani ya so chung prank ko group sina agin music band tongo dara kaplai song da bishana chong borok to chung onek tidul kha inke a time to jora rogo mane as support book ri মানে অডিয়েন্স সাপোর্ট হমায়া আঙাগি কলেজ তংর খার খারেয়া কোনে লাইক ডান্স হামনা বগে থাঙ্গুতা ইগলো তুরুক গাছে চিনি ডান্স সমনগৈ বাক্সা जोंनो रिंगनानि स्टार्ट अफ लाइक देन आबो हंगे जों चारजन हाय खाइमानि दंगो आई थिंक जतन आबो नगै मुमो सागना हाय मा दंगो तैसारो कुंते करमति दा जयन्त बेटा सब्जेक्ट आबो जों चारजन दंगोनि फ्रेंड्स सौरभी आं उमारियां देन खासिरुं रे आंनि दंगो जों चारजन फ्रेंड्स दा आबो दाति ट्राइडिंग आयां फाइगाता डांस पुला फाइग्रा माने देन आबोनि परे लाइक अ म्यूजिक भिडियो नि वो फाइमानि हंगे तय को दा शरत संनो नगै न पुला दा शरण नगै नां यांगो फाइदागो उनके संग चिनि जागो जरो बिसि क्रिके बा गे हाय हाय तेसा पाइथक संग हामजाक मरियां बाय बनो बाय कक्लाम सालायनाय गाय ननते प्लेन संनामो संगो अ म्यूजिक भिडियो ताबु जे नंग कताल खलाय तमानि आबो तो निनि पुला म्यूजिक भिडियो के आपनो तियै नंग निनि फ्रेंड्स न तामो कक सनामो जे व्यूअर्स निनि व्यूअर्स एको o video ta bu releasing tongo 2024 new year January wo so ang omo poila hope khaineng na rong thani that na rong abono releasing khang ke naithong share khaithong te like khaithong abono ang na rong kaisa message bu na mu songnai hanggang ke ang na rong ni support ni bagi bhino hope khaithong because omo tani acting the first time so na rong support khamani bising te si ang te bu jeng te bu to no encouragement manai jeng te bu ka ham improve khaye music video ro kaisa mai art ro na ro apply je kunugui manai so na rong ni support nango abono ang saramo so nge tabu sang hai by SHARMILI bakam thanglai ani Swmai music video no tejei pai thogo lokorong tamo kokko sanamo so ke sai khana balake hambai o project tal ani Swmai phai tongo 1st Jan 2024 so norok lukurok desak ani agini khatansa production de music videos norok hamjaka omono bohai kino hamjang mong didi tamne hinke this time hongkang ke new face faizau ka adong and hamjangma so borong ni chemistry borong ni je music video bising borok tamak like abono nugui norok ni je feedback comment sadi like khaidi share khaidi because norok ni support maya hongkang ke jeng khaba sayangi thango so music video ni bising tino mane music video do wata motong abono tino nor comment didi and hanga jeng jepro noroni comment manai jeng teha khaba saw samung haina ni jara manai sonorok naisingi tongdi 1st Jan 2024 after releasing tongo hambai ke hai bai na gosni kinai ani Swmai music video te nang tukrong tamo kokko sanamo so music video tab baskan new year ro phai tongo ke I hope no joto no sajang nai especially orani jini actor and actress no movie nai so yeah joto no omono ang asao work joto nai thosane lokorok ke ani Swmai team no timni sini Koklam Panda phai majak phai bagai bele kana hambai te sini Koklam Panda no joy kare plan sini paithak jora nai tama bagai bele kana hambai te abono kokko sana musungo biskang 1st January bo borong ni ani Swmai music video ni pura full mangfli norok nogui manai kha thangsa production ni bising tin norok mangfli ro nogui manai gai norok haikeno plan sini paithak jora joy kare nai tama bagai haino hai te wesa hambai mai maya foro haidinge tini Koklam Panda arono mathajak sinai jotona hambai la karma chana didile karma chana kame kamaya didi kame kamaya didiya thaliya cha bala cha কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা